Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Sengsan Perthai Bharatiya Janata Party Kaladawa yo Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkel Sangma ba udai ban khot de kejingelang jong barok ki Sengsan Perthai na ka benta ban yakran sanibha halor ka Saubhagya scheme bat ban yetheria tairu halor ka jingdawa ban wengno yo James PK Sangma komo menteri ubapet ya katanat sam boarding hapo kani kejela uba AL Hek ubalong UMLA jong ke BJP habaya keren bat ke Batesi TV uloong baka don kam ban yetheria tai sani bha khnang ban lap yiki jing shisha bada gajo ko por ulaya thoru ba ulayo ban pule ya ka kaipot ka baya dei bat ka jerse bamsap ha ka baya dei bat ka jing pentrai kam ya ka Saubhagya scheme hapo kani ka jilla ngadi banwat ya ka jing shisha namanda bala pule ya ka tu report ekonomi haji ka kubor kejing sisa hite banwat. San di parti jungi kolom baik kumni, nama ngidon kam banyak kan ya kini apa ka MDA partner alliance ka MDA alliance partner. Ya kada kono mensim ya kagai jumnu junuru lah di bangani jumnu junuru dan kam banyak kan hi apa ka proper forum. Kata kamu di alliance partner jong ka MDA government. Am ngah ki ngom baik kumni kan dulu di institute saya ke inquiry committee jika kuat dan pek saya ke report ke bami data nanti data beri ladang isutu bagi pada hun tegila penyakam sa kena itu tapi fenomena misalnya kata tapi saya melabuhkan inquiry committee di misalnya committee ini benar minum dari misalnya di misalnya kam kenur kepada ke persa ya ke interest jong pajba persa ke interest jong state ya kata di bengir warra haka MDA alliance partner menyekren kami kita ki persa ya ka pajba jungi ber persa ya ka development jong state kemudian menyekren ki kami menyekren dengan suatu kami menyekren